Assalamu alaikum ардактуу достор, менин катталуучуларым. Буюрса бүгүн дагы өзгөчө сонун майрамга келдик. Үй той жана жентек той, апалар күнүнө карата сонун күндө, сонун той биз менен чогуу болуңуздар, бардыгы кызык болот. Рахмат, армаңыздар, аккабакчан аталар, агылечек апалар, кырчын курак мырзалар, кылыгынас жеңелер, тынамышкан эжелер, сыйлуу меймандар, алыс жакындан келген куда-кудагыйлар, жүрөккө эң жакын инсандар. Жалпыңыздар тең бүгүнкү биздин жаркыраган ресторанга Айла кызыбыздын жентек тоюна арналган салтанатка кош келиңиздер демекчибиз меймандар. Коюңуз болсун. Жакшылап бир кол чапкыла чыгара. Dörtten keyin 5 emas. Qayerga başlayalım? Birden başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 3. 1, 3. 4 kadar 4. 1, 2. Yolundasınız. O zaman 1, 3. 1, 3. 5 çok var şey, 5 çok. 1, 3. 3. Yanına yere başkanı. Atınız. Buradasın. Ya bak sizin gözünüzü görgünleri bir gün üretkeni. Bilimcimiz var. Olacak biraz şey. Ateş kaldılar. Şoğun apa, ardaklı sayın meymanlar. Бүгүнкү кызыбыздын келечеги кең, өмүрү узун болсун дегендер эки колду бийик көтөрүп кол чапсаңыздар, экинчи бөлүктү баштайбыз. Чап! Мен баштайын. Чап! Баштагандан качпайын. Чап! Бүгүн мына бул тойдо ырчыкканып таштайын. Bizim Ayla kızımızın iki прекрасная красавица apası iki ötü mutlu degenleri kol çalmalar çalışıyor. Uçtancılık çoğunlardım ben Bişkek'e. Uçmak için özgürlük ben bir gezde.
Aşırı 50 dönümde emeskiyensiz 18 yaş kutlu olsun değil. Büyük toyga gelgen şanlı, sıylı, kadırlı toydun meymanları. Ömürde kança arman var, özüm var demek bayram var. Beyiştir saat senin tamanın belgili aytkan bayram var der. Tamanında beyiş var, apalar aman bolsun der. Apalardın bayramı kutlu olsun der. Oşal apalarımızın içinde Ayçıraylı bizden iki apamız var. Ardan Sakındayken. Yaxşылığımızda негизи таңдап аябай көп издегенбиз да. Ошо таңата сени Карина өгөңөрдү Инстаграмдан таптым. Инстаграмга рахмат. Өтө ыраазыбыз. Эң жогорку деңгээлде өткөрүп бердиңер. Молодцы. Үй-бүлөнүн атынан терең ыраазычылык. Чоң рахмат. Ушу таңата менен Каринага да бизге кандай кол чапсаңар, кол чап берип коюңуздар. Omin götürülü bilekti, apalar aytsın bilekti. Ayağının bir eceğin olsun, büyülükten çoğu kızları mutlusun. Ben de karşılıklı Omin. Omin duman. Oy çabuk.